Busovača je mjesto susreta različitih kultura i povijesnih priča, a u isto vrijeme središte je to bogate tradicije, prekrasne prirode i toplih ljudi. Poštovani Busovljaci, sugrađanke, sugrađani, svi vi koji živite u Busovači, rođeni u Busovači, volite Busovaču, želim vam čestita dan općini Busovača. Evo, prošla je godina dana od prošli put kad smo se obratili građanima. Iako Bog da imat ćemo svečanu sjednicu, ali da snimimo neki materijal da ljudi otprilike vide šta smo mi to radili, jer red je na kraju godine napraviti neki rezime, napraviti neki zbir, reći građanima šta to otprilike je bilo u našem planu, šta smo ostvarili i šta otprilike imamo namjeru. Želim vam sretan dan općine. Evo, nakon određenog vremena rada, djelovanja, mogu sa zadovoljstvom reći u svoje osobno ime u ime općinskog vijeća da su se sjednice općinskog vijeća održavale redovito uz jako dobru suradnju između općinskog vijeća i općinskog načelnika. Putevi spajaju ljude, grade veze među gradovima i vode u nove krajeve. Oni donose susrete, rad i život. U protekloj godini asfaltirane su i rekonstruisane brojne ulice i lokalni putevi. Modernizovana je javna rasvjeta u urbanom dijelu Busovače, ali i postavljena u mjestima gdje iste nije bilo do sada. Izgrađeni su rezervoari za vodu, a gradska vodovodna mreža je stigla skoro u svako mjesto gdje je to neophodno. Evo nas na jednoj raskrsnici u Busovaču, na ulazu u Busovaču i ovdje imamo namjer, ako Bog da, napraviti kružni tok. Vidite, imamo saobraćajnicu, cestu koja ide prema Sarajevu, prema centru, prema Zenici i Travniku. Imamo put prema Tisovcu i tamo u veliko naseljeno mjesto Luka i Kula i tako dalje. Imamo isto tamo gore za Caricu i sve to ovdje treba napraviti da se slije u jedno mjesto. Evo, očekuje se kroz narednih 10-ak dana da izvođač uđe u radove i evo, nadam se da će ti rokovi biti ispoštovani za dobrobit svih naših stanovnika, za sve one koji koriste ovu cestu. I ovo je frekventan put. Tako je, frekventan put. A olakšat će i ovim, kao što ste i rekli, ovim sa sporednih naselja lakši pristup, lakši ulaz i rasteretiti prometne gužve. Evo, iza mene se nalazi nova zgrada policije koja je izgrađena, jedno lijepo zdanje koje je uljepšalo Busovaču. Evo vidite, to je pored nas i novi parking prostor koji smo uradili i još puno toga ima. Uglavnom, Busovača se gradi. Ovo je naš novi dom zdravlja u jednoj, mogu slobodno reći, intenzivnoj izgradnji. Kupili smo zemljište, nismo bili vlasnici zemljišta, imamo ovdje otprilike 4.500 kvadrata zemljišta i napreduje gradnja. Ja ću samo reći da smo pripremili teren, da je općina učestvovala u tome značajno, ali najveću pomoć smo imali od vlade kantona i želim im se posebno zahvaliti. Isto tako moram reći da smo animirali sve ono što je bilo potrebno. Evo, predsjednik i ja smo išli sa našom ministricom financija u vladi našeg kantona i na čelu delegacije je bio predsjednik državnog parlamenta gospodin Marinko Čavara u vladu Republike Hrvatske. Posjetili smo 3 ministarstva, prezentirali im naš projekat i rekli su da će nam pomoći. I ta pomoć je već stigla u ovoj godini. Dobili smo nešto sredstava na čemu se posebno zahvaljujemo, ali isto tako očekujemo iduće godine da ćemo dobiti više. Jednostavno i oni su prepoznali ko interes svih građana općine Busovača i da nam pomognu. Očekujem i od federalne vlade da nam pomogne. Sad nisu, ali očekujem da će nam pomoći to interes svih građana. Oni su naša federalna vlada, ili tako? Tako je. Evo, možemo istaknuti da je plod te posjete bila i prekogranična suradnja sa gradom Pakracom, gdje smo već potpisali ugovor o prekograničnoj suradnji cirka negdje oko 129.000 eura. Ono što još posebno trebamo istaknuti i također ovo što je već načelnik kazao, kad je u pitanju plod te posjete je već, znači u ovoj godini novih 200.000 eura
preko ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Tako da smo evo, ta jedna posjeta je već urodila plodom, a nadamo se da ćemo u narednom periodu ući u strateški dio do cijelog završetka ovog našeg novog doma zdravlja. Iza nas je zgrada u izgradnji u završnoj fazi, a jedna je u početnoj fazi gore u centru Busovače. U perspektivi u narednih 2-3 godine trebaju započeti s izgradnjom još 2 zgrade, evo ovdje od nas nekih 100 metara iza plinske stanice. A šta to govori? To govori da zgrade koje se naprave, koje budu izgrađene, stanovi budu prodati. To znači da su ljudi zainteresirani i Busovača postaje mjesto ugodnog življenja. Čak dolaze ljudi sa strane, ljudi iz Zenice kupuju stanove u Busovači. Ja sam u tom smislu optimista i mi smo sretni što je to tako, što ljudi ne idu, nego što je tendencija da se vraćaju u Busovači. I žele investirati ovdje u Busovaču i da na kraju krajeva da žive. Radimo na spajanju Busovače i Viteza što je moguće boljim putem. Između ostalog, nekad to nije bilo ni asfaltirano, nije bilo ni trase. Usko grlo nam predstavlja ovo iza nas, što vidite ovdje, ovaj novi put koji smo probili, napravili novu trasu, zato što put ide dole kroz selo, ima puno krivina, uzak put, to je bio problem. Međutim, želim kazati važnost ovog puta iz drugog razloga. Ako se između Viteza, skretanje za Vjetrenice i Kaunika desi bilo kakva nesreća na tom dole magistralnom putu, saobraćaj se usmjerava ovda. I dođe do zagušenja, dođe svašta tu bude. Između ostalog, ovo je trasa koja će riješiti jedan dio tog puta, jedan dio tih problema. I vidjeli ste tamo, malo prije smo snimali put postojeći koji je bio, ali odmah radimo put određene širine za naredni period, za narednih 10, 20 i više godina da dobije elemente regionalnog puta. Nema sela gdje nismo nešto uradili. Na 13 mjesta bacamo pumpama vodu ljudima. Seoske vodovode proširivamo. Ljudi vode vodu daleko, čak po 5-6 km, tamo neko selo koje ima 20 kuća. Znači radimo i rasvjetu, i vodu, i kanalizaciju, i puteve i tako dalje. Radimo sve to. Sad ovim ćemo otvoriti i lakše olakšati našim mještanima ovih mjesta, olakšati komunikaciju. Na kraju krajeva olakšat ćemo im put i u Vitez i u Busovaču. Ono što bi posebno trebali istaknuti jeste da smo prema sportsko-rekreacionim centrima, prema Pridolcima je u cijelosti završeno asfaltiranje puta, a prema Busovačkoj planini negdje smo na pola. Ono što također ove godine možemo iskazati, jedno zadovoljstvo s viših nivoa vlasti gdje smo prepoznati kao turistička, ajde da kažem pod navodnici, turistička općina, i ove godine ćemo negdje oko 120.000 maraka uložiti u daljnje asfaltiranje puta prema Busovačkoj planini. Da bi se sve ove radnje dešavale, između ostalog potrebna su sredstva, potreban je novac. A on se, da tako kažem, pravi u privredi. Što se tiče privrede, Busovača isto tako u jednoj ekspanziji. Vidjeli ste, malo prije smo obilazili pa smo gledali, ima tu radova, ima tu infrastrukturnih objekata koji su u izgradnji, a sve to ljudi rade, sve to privreda, jel? Znači sve to ulaganja. U tom smislu sve ovo što se radi prati i naša lokalna privreda. Evo, imamo značajne firme koje zapošljavaju po 200-300 ljudi, ima i onih manjih firmi koje zapošljavaju nekoliko, ima individualnih radnji ovako koji sami sebe zaposle, da ne kažem drugačije, ali dobiju stimulaciju. Što se tiče privrede, opet ponavljam, uvijek to može bolje, ali je dosta dobro. I moram reći da smo nekad bili u fazi da smo tražili posla, da su bili ljudi besposleni, da jednostavno imali šta da radimo, da zaradimo platu. Sad je, čini mi se, došlo vrijeme obrnuto kad privrednici traže uposlenike, traže radnike, treba im i zaposlenika. Tako to ipak govori, znači da ima neka perspektiva za ljude da se mogu zaposliti, zaraditi platu i tako dalje.
Što se tiče sporta, možemo reći da je u Busovači na jednom zadovoljavajućem, solidnom nivou. Između ostalog u budžetu uvijek prepoznamo taj dio kad je u pitanju sport, izdvojimo značajna sredstva. Mogu reći da je naša općina s obzirom na veličinu općine daleko bolja od nekih drugih općina, izdvajamo više. I između ostalog to se dijeli po sportskim disciplinama, od fudbala, od nogometa, od košarke, od borilačkih vještina i tako dalje. Uglavnom, vijeće donese odluku i mi ta sredstva rasporedimo svakome otprilike koliko mu pripada. Imamo sportski savez koji nama da prijedlog općinskom vijeću, kriteriju i mi ta sredstva raspodijelimo i to funkcionira, to ide dobro. Ono što bi posebno istaknuo, evo, danas, evo, s ponosom mogu reći, Busovača ima igra omladinsku ligu na nivou države, na nivou Bosne i Hercegovine, znači drugi rang države, također pokušavajući evo da osiguravamo ravnopravne uvjete kao svoj našoj djeci, kao što evo naši susjedi rade, tako da evo Busovača pokušava na sve načine da osigura što bolje uvjete za naše mlade. Kad je kultura u pitanju, Busovača ima kulturnih sadržaja. Međutim, sa infrastrukturnim objektima najlošije stojimo. Ovo je amfiteatar, ovo je, mogu je nazvat, pozornica na otvorenom. Naravno, ima tu još objekata, ali uglavnom nemamo dom kulture. Međutim, što se tiče tih kulturnih sadržaja, isto kao što imamo za sport, tako imamo i za kulturu. Imamo kulturne manifestacije povodom dana općine, povodom nekih drugih značajnih datuma, obilježavanja. Imamo redovne neke aktivnosti, tako da što se tiče i tog segmenta, zadovoljni smo i sve smo više zadovoljni. Prije 10 godina to maltene nije postojalo, možemo tako reći, u odnosu na ovo sad. Uglavnom dobro je. Tako je. Imamo redovna sredstva kao i za sport koja dijelimo također po kriterijima. Ono što je bitno je da i tu nismo, da kažem, zakočeni kad donesemo da to je striktno taj iznos, nego jednostavno, evo, ako se jave potrebe, znamo i tu, znači da prijeđemo, da kažem, neke iznose. Ono što možemo reći da danas Busovača, pa ne mogu reći, ali svaki mjesec ima neku, da li promociju knjige, da li neku predstavu. Evo, ako Bog da u narednom periodu vjerojatno će biti emitiranje filmova, u procesu je osvježivanje našeg kina, dogovori su neki, ja se nadam da u narednom periodu ćemo imati i filmove u kinu. Trudimo se na razne načine, evo, zahvaljujući ovim kulturnim udruženjima, udrugama koje egzistiraju u Busovači, da im omogućimo što bolji rad, a onda će oni svojom kreativnošću i svojim umjećem to prezentirati svim Busovljacima i Busovkama. Dobro ste rekao, nije zakovan budžet, nego je to uvijek između naših mogućnosti i potreba. Busovača svoju budućnost u svim sferama života gradi danas. Sa novim domom zdravlja, stalnim unapređenjem urbane i ruralne infrastrukture, sve manji broj onih koji odlaze, a sve više onih koji se vraćaju u svoju Busovaču. Bogata svojim kulturološkim različitostima, tokom cijele godine nudi različite događaje i aktivnosti u kojima mogu uživati svi građani, ali i gosti svih generacija. Stoljećima poznata po dobroj kuhinji, tradicionalnim restoranima, Busovača je mjesto u koje se svraća, a sve češće i ostaje. Fudbalski klubovi u Busovači i Kaćunima okupljaju na desetine mladih sportista, dok odbojkaški klubovi ostvaruju zapažene rezultate na svim nivoima. Automoto klub Busovača je državni prvak u off-road trkama, te organizuju u Busovači jednu od najatraktivnijih utrka u Bosni i Hercegovini. U Kaćunima, Lugovima, Merdanima organizuju se tradicionalni turniri koje posjeti više hiljada gostiju. Busovački ribari učestvuju na svjetskim takmičenjima, a mladi u individualnim sportovima godišnje osvajaju na desetine medalja. Folklor preporoda i napretka ponosno predstavlja Busovaču širom Evrope.
Festival kulture, ribarsko veče, različite aktivnosti u gradskoj knjižnici okupljaju goste ne samo iz Busovače, nego i iz susjednih gradova. U Busovači su snimljena i 2 najgledanija bosansko-hercegovačka filma Amanet i Testament, a vrijeme praznika uvijek začine događaji Božić u Busovači, Ramazanski vozić i još mnogo toga što Busovkama i Busovljacima izmami osmijeh na lice. Busovačka planina i sportsko-rekreacioni centar Pridolci mjesta su na koja se rado odlazi, a u vrijeme zime na stotine je onih koji po prvi put stanu na skije baš na ovim planinskim ljepoticama. Ponosno dolijeva vremenu, i dalje lijepa, i dalje naša, svih nas, Busovki i Busovljaka. Neka ti je sretan 655. rođendan, naša Busovačo.